دما خوش به بینرین هجای رونوزی چله 2021 جه روژان روژا سیشمی بویر و گشتانین هری سرکی و بالکشین کو لسرانسری جهان رودانا مهر بدن جواره ده 20 دقیقه و چین جهانی ده پیشکش بکن. بله بینرین هجا سبا سروک دولتین یک بین آمریکا یه هاتی هل بجارتن جو بایدن او جیگر آخوی و سوند بخون او دست بکاری خواه بکن جبوی یکی آمده کاری یکم مزن هاتیه کرن ستیرکن آمریکا خواه جبو شاهی آمده کرنه هنک به استرانان بیشن و هنک جبو شاهی بریوه ببن بقاسی مرقا جبو شاهی او قاسی ترس و فکار جیل دولتین یک بین آمریکا هنه بگوتنه که مروف دکاره بیشه پایتخت واشنطن دکله جبو وی ترسا و دست آمریکا لسر دلویه. سروک امریکایی 46مین جو بایدن جبو در باسی کشکا سپی ببه تنی روژک مایه. جو بایدن خوش بو مراسمه که به هیبت آماده دکه و دخوازه سرکفتن خواه دیروکی بو کمر پاریزان بده نشاندان. لی مراسم شاهیا گواره لدار خستن جی خوش مطرسیه که مزر رشتیه. آلیگرین ترامپ پشتی بویارا شش چله ایریشی آواهیا کنگره کرن ایدی آلوزی آلوالات خدا بودر. دو بویارا گو 5 کسان جیانا خوش دست داییده سروک امریکای دونالد ترامپ بربرسیار هاتبو نشاندان. لناوا ولات مطرسیا وی یکی هیا گو همان بویارا الآواهیا کنگره ده مراسم سندخوارن دجی بیکوره. کومک گو باوریا وان به سردستیان نیجادا سپیته راستگره تند چکدار و کومنت تندرو ین پشتوانیا ترامپ دکن هینا انجام هل بجارتن یا هی ناپجرینن. نهال پایتخت واشنطن تفدیرن زیده ین اولکاریتی نگرتن. رین بخچی ناشونال مول و در دورا وی هاتیه گرتن. بند لی در دورا کوشکا سپی هات ندانین. پرووایا گود هاتا پیلان کرن دوه پیک بهاتا جبر اولکاری هاتا پاش خستن. لپینجی ایالتین امریکای تفدیرن تند ین اولکاری هات نگرتن. لقادا مراسم جبو هر مریه که جبر ویروسا کورونای و آلکه وردانین. سبا دما ساعت لگوری دما روژ آوا ببا 21 کمال هاریس و جو بایدن جبو سند بخون. لگوری کفن شوپیا ولات ده مراسم سند خوارنه ده نیزی 100,000 کس دهاتن بخوندن. لی ایسال جبر ویروسو اولکاریه و جمارا کسین ورن وخوندن پرکین بن. ده مراسم ده هلبست دعا و جبو صداقت جعالی را سند و ورخوندن. Is there something else you're searching for? سرودان تویا ولات و جعالی هوزانوان لیدی گاگا و ورگوتن. In all the good times that it was game when you looked at me pulling up a sheet so I could see the roly blade. هروها هوزانوانا بناو دنگ جينيفر لوبز جي و كونسركا كن بدا. ترامپ لدجي كفنو شوبيه ويد مراسم دا آماده نبا. لی همو سروکن بره ین ساغ تیپاین گوید مراسم دا آماده ببن. هفجینا ترامپ میلانیا ترامپ به پیامک خاطر خواستن لسر حساب خویه تویتر وشاند. شوا چارشمه لیستگوان بناو دنگ توم هانکس و پیشکشیه دکه. گلک تلویزیون جی و مراسم با آوایکی زندی بوشینن.
بله بقاسی دموکراتان او گلی دولتین یک بین امریکان او قاس کوچبر جی لبندا هاتنا جو بایدن یا سر دستلاتداری نه دراما به هزاران کوچبرین ج هندراسی بر به دولتین یک بین امریکای و جی کتنری دوام دکن. قفله جن هزار کسی کو جباجری سان پدرو سولا ی هندوراسی بریکت بشک جوان شویدن او بشیدن ج صباح شمیه گهشتن گواتلما یال سر برسنور کوچبر بقاسی 5 کیلومتری در باسی آلیه دنیه سنوربون لروشا یکشمی جا آلیه هیزن اولکاریین ووت هوندای و هاتبون راوستاندن. لهزاران کسین جبو خواه بگهینن دولتین یک بوین امریکای بریکتنه تندیا کو پولیسین گواتلامای لوان کری نشانین درامین وانم. لگل ویروسا کووید 19 به هزاران کس بریکتن. هر یکیم هزار جوان هندراسی هاتنه وگراندن. کوچبر نقطه‌ین گرینگین ریین گواتلامای جگرتن 4000 ج کوچبری ناوبوری لباجری ووت هاندای بشه و لبر هوایمان بقاسی ج زاروک نیزی 1500 کس جلنیوا ولاد بلاوونه جبر کاروانا کوچبران ل مکسیکای ج هریکم 600 پلیسین سنور هاتنه اردار کرن ل هندوراسی کو جمارا نشتجین خو 9 میلیونه جبر روشا آبوری جوالات کوچبر دبن سروکی مخالفی روسیا الکسی ناوالنی هاتی گرتن بانک لگلکرکو داکوان کولانا ناوالنی گوت بیدک نمینن خواه بپاریزن جبو ام بگیجن جهکی ام بتیرا خواه قربالخن آلگری ناوالنی خواه جبو خواه پیشاندن گرسی ین لروسیه آماده دیکن. سروک مخالفی روسی الکسی ناوالنی یه رکبری هری بهیزی سروک روسیا ولادیمیر پوتینه پشتی 5 مهاندم ودگریا ولات هات گرتن. ناوالنی و مهک دگرتی گهده بمینه. سروک مخالفان درخستنا ویا پیشبری دوزگری وکه هاولدانین بیدن کرنی بنافکر و داخواز جگل کرکو دا کوین کولانان. Значит, я не понимаю, что происходит. Навальный видео یا لسر یوتیوب بلاف کریده و هاگوت. نترسن دا کوین کولانان نجبو من لیجبو خواه جبو پیشروجا خواه دا کوین. ناوالنی سروک روسیا ولادیمیر پوتین وکه صدمه سرکه یه بیریتین لولات دست نشان کرو افتشتانی زمان. بیدنگ نبن خواه بپارزن جبو ام بگهجن جهکی ام بتیرا خواه بقربالغن. پیشتی وی بانگی هاتین بون کو آلیگری ناوالنی خواه جبو خواه پیشاندانین گرسی لولات آماده دکن. تیگوتن و شمیه خواه پیشاندان پیکورن. لیلگوری دستور اولات جبو پیک هاتن خواه پیشاندانان دوی دستور که فرمی وره خواستن. هروها بگرتنا ناوالنی رجی گلک آلیگرین ویل هف کن نتوین یک بوی کو هیویا چارەسەری ئالوزیا لیبیای سیاسی ده دبینه نونەرێ خوێ نو یێژ بۆ لیبیای دیار کرد نتوین یک بوی دیپلۆماتی سلۆڤاکیە بناوی ژان کوبیچ ji بۆ نونەرتیا تایبەت یا نتوین یک بوی li لیبیا û serokê nûnertiyê erkdar kir. Nivîzgeha çapemeniyê ya taybet ya bi netwên yekbûyî doh daxuyanek nivîskî weşand û têde wiha got. Sekreterê giştî yê netwên yekbûyî Antonio Guterres, dîplomatê Slovakiyê bi navê Jan Kubic ji bo nûnerê Libya û serokê nûnertiya netwên yekbûyî ya piştevaniya Libyayê erkdar kir. Konseya Ewlekariyê îna borê li ser erkdarkirina nûnerê netwên yekbûyî yê ji bo Lubnanê yê Slovakî Jan Kubic ji bo nûnerê nû yê Libyayê erê kiribû. Kubic li şona Bulgariyê bi navê Nikolya Meldovya ku di dawiya kanûna borî de lêborîna xwe ji bo sedemên malbatê xwestiye hate erkdarkirin. Kubic beriya niha koordînatorê netewên yekbûyî yê taybet ji bo Lubnan û nûnerê netewên yekbûyî yê taybet bi Iraqê bûn. Li aliyekê din, sekreterê giştî yê netewên yekbûyî Antonio Guterres diyar kir ku di danostandinên têkildarî krîza Libyayê de pêşketin heye û bank li hêzên biyanê kir ku ji Libyayê derbikevin.
بلی هر نتوین یک بوی راگهاند که ایران جی دناو ده 7 ولات جبر قردین خواه ندانه مافی وان یه کارانینا دنگان ده کمیته گشتی ده وندا کرنه. سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوتریز لسر مجاری جه سروک کمیته گشتی ولکان بوسکر نامه یک نویس کشاند. ولاتین کو قرد خواه ندای تاوی ایران، نیجریا، لیبیا، کمرا افریقیا ناوین، کمرا کنگو، باشور سودان و زیمبابوه. لگوری ریزیکنامه نتوین یک بوی ولاتین کو 2 سالان قردین خواه ندن مافی وان یه بکارانینا دنگداین دو کمیته گشتی ده تیرا وستاندن. دنامه ده قردین هر ولاته که هاتیه نویساندن و هاتیه گوتن گر او ولات بخواز بن جاره کدن دنگ خواه بکار بینن دوی چقاسی دراف بدن جی دیار کرنه. بچه نتوین یک بوی یا سالانه 3.2 میلیارد اورویه 16.2 میلیون اورو قرد ایرانیه. لکیلاکا وی سالانه نتوین یک بوی جبو اپراسیونین آشتیه بچه که بقاسی 6.5 میلیارد اورو جدا دکه. 2020 ونزوئلا، لبنان، یمن، گامبیا، تونگا، کمرا افریقیا ناوین و لستوهو جبر قردا خواه ندابون مافی وان یه بکار آنینا دنگان دو کمیته گشتیا نتوین یک بوی ده هات بو راوستانتن. لباشر الحدیده یمن شهر بدجواری دومه ارتش یمنی راگهاند کو لباشر حدیده دربین گران لحسیان دانه آلیگرین حسیان جی لپایتخت سانا لدجی بریار امریکا یا خستنا حسیان ده لیستیا ترور ده خواپشاندانه اکلدار خستن. لباشر حدیده دکه و روشاوی ولاد دنابرا هیزین گریدای ارتش یمنی او حسیان ده شرکت دجوار رو ده. فرمانداری حسیان عبدالوهاب محمد علی بدردین یه ده استا دوامین ده لنافچا فرویحیمی یا حدیده یه هاتا کشتن. هر وها گلک پشتی و بریندار جهنم. دو سحاری جی فرمانداری هیزین دستوردانا لزگین یا حسیان ابو طه المرتضا هاتا کشتن. لآلیکی دن آلیگرین حسین پشتوانی خواه جه ایرانی دیگرن لدیجی داخلونین دولتین یک بوین امریکای کدخوازه حسیان بیخ لیستی تروری خواه پیشاندانه کلدار خستن. دوخوا پیشاندانا لپیشا قنصلخانه امریکا یا لپایتخت سانا هاته لدار خستن ده پیلا آلا امریکا یا هاته کرن. بلیم به هر بروشلات ناوین دوام بکن لتونس گل پشتی 10 سالان جاره کدن لدیج کریز آبوری یا لولاد دا کدن قادان هیزن اولکاری جی به بومبین گازی حول دن خواپشان دیران جهاو بلاو بکن حتی نها زیده 600 کس هاتنه گرتن. ریوه برین تونسی دیار کرن که جبر خواپشاندانین لگل باجارین که جروجا شمیه و دست بیکری پولیسان تبدیلین زیده کرنه. تنی دنوا دروژین در باز بویده 632 خواپشاندیر هاتین گرتن. خواپشاندیر جبر روشا نباشیا آبوری او پیک آنینین حکمت ین جبر ویروسا کورونای کو لسرانسری ولاد راگهاندی پیک هات. تاوی قداخیا 4 روزان یک شمی بداوی بو لهینا خواپشاندان دومن. حکمت لسر دریش کرنا بریار قداخی حتی نها تداخلونی که نو ندایا کا و دماوی که دریش بکی یانا. روشا آبوریا لولاد بهاتنا ویروسی رژی هین زحمت بوم. لناوا کلانین باجار تشتا هی تنی هرسا خواپشان دیران او ایریشین پولیسانه. وزیر کاری در و یونانستان نیکوس داندیاس راگهاند که اویس نورین خواه ین دریایی لروشلاتی گراوا گریتی برفره بکن. نیکوس داندیاس تکلداری مجاری که ده پارلمنتوی دل سر حاطب و نقاش کرن آخویم.
Dandiyaz gotina Serok Wezîr Kiryakos Mitsotakis ya beriyan niha bi mehan li ser girê têkirî bi bîrxisto wiha got erê ji xwe girêt ev yek rojhilatê girêtê jê digire nava xwe. Em plan dikin ku bejahiya erdê xwe yê li rojhilatê girêtê dikeve ber fireh bikin. Li ser pirsa ku gelo Serok Wezîr û Wezîrê Karê Derve li ser mijarê cuda difikirin jî Wezîrê Karê Derve ev tiştanî ziman. Ne gengaze ku ji dervê polîtîkaya Serok Wezîr xeteke din were meşandin. Ti Serok Wezîreke Yewnanistanê mijara bejahiyê nake mijara nîqaşêm. Ji ber ku ev yek mijara serweriyê ye. Ne mijara gotûbêjan e. Dandiyas anî ziman ku ji bo Yunanistan snorên xwe yên li bejahiyê berfireh bike, pêwîst nake ku bi tu welatên derdor re bikeve nava danûstandinan. Carek bila were mirovahê tenê ji bo parastina hev bi hev re kar bike. Ma neçara ku her tim dijmanahî û şerê hev bikin. Vîrusa koronayê heye cîhan bi aweke giştî daya berxwe û rehmê li kesê nake. Mijara pêketiyên vîrusa koronayê û danên wê nêzî 100 milyonî bûye û jimara miryên xwe jî 2 milyon derbas kiriye. Bi derketina derziyê re her çi qasî me hêvî kir ku xweviyeke xurt çêkir ku wê ev vîrus êdî bidawî bibe û biqede lê bazirganiya li ser jiyana mirovahiyê ev hêvî kêm kiriye. Rêxistina Tenduristiya Cihanê êdî li dijî vê yekê eşkere bertek nîşanda rêxistinê got li welatên dewlemet heta niha 39 milyon derzî hatine girtin. Lê ev yek li welatên hejar heta niha tenê 25 e. Erê we şaşfam nekir 39 milyon li pêşberî 25 e. Weke rêxistinê gotî ev yek tam nîşaneya wê yeke ku cîhan li ber trajediyeke exlaqeke têkçoyî vediçe. Di demekê de ku vîrusa korona cîhan ji hev xistiye. Hîna mirov ders negirtiye û pey berjewendiyan e. Niha vê yekê asta kesî derbas kiriye û welat derketine pêş. Derketina derziya li dijî vîrusa koronayê re ku mirovahî hêviya xelasbûna ji vîrusê dîtin lê niha careke din bêhêvî bûne. Vê carê bêhêvîbûn ne ji ber derzî bêfêde ye lê ji ber trajîdiya exlaqiya welatên dewlemend ya kirîna derziyên dijî vîrusê û bêparhiştina welatên hejar. Rêxistina Tenduristiya Cîhanî ji ber neparvekirina derziyan di nava welatên dewlemend û hejar de nerahetiya xwe anîzimê. Good morning, good afternoon and good evening. Rêveberê Giştiyê Rêxistinê Tedros Ghebreyesus diyar kir ku çil û neh welatên ku rewşa wan ya aborî baş e heya niha karîne 39 milyon derziyê li dijî vîrusê bi dest bixin. Lê ev dane li gel welatên hejar tenê 25 derzî ye. Ghebreyesus yê ji vê rewşê bihêrs bûyî bi awayekî eşkere got. Cîhan di nava trajîdiyekê li ber têkçûna exlaqî vediçe. Ghebreyesus teqez kir ku biryara koma destpêkê ya derzîkirinê koşxebatkarên tenduristî û kesên temene mezin pêk dat biryareke rast e û ev tişt anîzimê. Li welatên dewlemend derzîkirina kesên ciwan û tendurist ji beriya xebatkarên tenduristî û kalên li welatên hejar nerast e. Di navbera welatên dewlemend û şirketên derziya li dijî vîrusê de afirînin de sala derbasbûyî 40 peyman hatin îmzekirin. Ji destpêka vê salê jî 12 peymanên din hatine mihirkirin. Rêxistina Tenduristiya Cîhanî helwesta destpêkê ez rex nekir û diyar kir ku ev yek wê bandorê li rewşa gerdûnî ya cîhanê bike. Çayê etnayê volkanîk careke din hêrsa xwe vala dike şevê din çayê etnayê li bajarê Katnaya ya ku dikeve başûrê İtalyayê agirbaran. Çayê etnayê li Ewropa çayê herî mezin yê volkanîke careke din ketiye tevgerê. Şevê din teqînên volkanîk dîmeneke bi heybet nîşanî welatiyên İtalî yên li bajarê Katnayê da. Li gorî jeofîzîkên navnetewî û çavdêriya etnaya Enstitûya Volkanolojî niha jî wê ber bi bakur ve agir diherike. Di dîmenan de jî dengê bihêrzbûna teqîna volkanê ya li çayê tê bihîstin. Teqîna çayê volkanî ya li etnayê di nava mehên dawiyê de zêde bûye.
رایدرین مصری خزینه آرکئولوژیا کو جه نرپولیا سکاریای هاتیه درخستن جه رایا گشتی را اشکره کرد. رایدرین مصری در دورا 5 مومیین مصر کevin این بقاسی 3000 سالی برای گشتی را پارو کرن. اهدین لنیزی پرامیدین خاندان ششمینی مصری کevin تتی هاتیه درخستن نشان داده که دیروکا سکارای یا بریا 3000 سالی جنوب هاتیه نویساندن. دوی کاری دکبو به پیشنگتیا پسپورین مصری زاهی حواس هاتا کرن هاتا راگاندن کو جسادی هفته کلاندنین دوی به دوام کرن. حواسانی زمان کو آگاهیین جه تختی این دما قرالیتان نویا 100 سالا 14 و 11 بریا زاینه او دیار کر کو اهدکی شکاور جی لبیرا جنازیانه. احواس راگاند کو بگشتی 22 بیرین جنازیان هاتنه کفش کرن. بلی بینرین هجا بویارو گشتانی هری سرکی و بالکشن لسرانسری جهانی مهوداد 20 دقیقه نوچین جهانی دا جواره پیشکش بکن حتی روژا پیشمین بین دنا بخیر و خوشیه ده هر شاد بختوار بود.